mak pas laju panjenengan keluar sekali ngajak Kak Mas. Budak Kak Dimma panjenengan samangkian Kak Mas. Ngereng pun Kak Mas. Jak tidak lagi betul kau Kak Mas. Sabar lanyo. Aduh. Tinaju beda apa tinaju? Kamar kapotren mak laju enger beda apa tinaju? Ki burung jelas-jelas beda orang lagi masuk dek kasengkok lanyo. Masuk ke kamar ki burung lanyo. Aduh, betul kau nikah saya juga elambeng. Kak Dimma orang laki saya masuk ada kamar kapotren tinaju. Kau nikah ki taretep nikah sama menit perak nikah. Ajunan kak dito langsung enger sobung tinaju. Arya ki puru beda lanyo. Orang ngajak gendeng ngalanyo. Tile tanya akiban kok pas anya mak Bambang Priabondo lanyo. Aduh, orang laki eka emak nikah Bambang Priabondo nikah. Mana bi eka dinto iti sabotes nikah sobung perak saya beda pak kalebun saya ini bapak Saidun kasak bosan mahkota kasak son saya genteng kasak mana bi Bambang Priabondo sobung eka dinto nikah tinaju. Baan mak nangalia lanyo cek baan tedung lanyo. Aduh. Baan cek singan nangalia lanyo. Nikah. Ker baan lanyo. Punten go letak taret perak ane kaki buru nih tore tanya aki ka mantan saya dua nikah pada bede kak dinto tore Arua lanyo wanyo kak Dimma sale enak wanyo balik kak Mas Kamas Babang Priabondo ngereng pun Kak Mas Toroti Mas Tokowan lu tak langkong dek Pak Saidun Saryaki Bambang Priabondo cai pontina juni kaposang iya tanya aki Kak Pak Saidun lanyo engki Pak ngereng pona emotina ju pola ajunan kak dito biar aso pernah ngereng pun Kak Mas Toroti reng gendong aku iya panjenengan dek ten kaula Kak Mas reng sekentang Kak Mas Bambang Priabondo Kak Mas panikaan mustaka ini Kak Mas hapolong sarang panjenengan reng gendang roti mana Kak Mas abeli reng abeli Kak Mas mustaka ini cinta ka panjenengan reng gendang lima orang setak senang Kak Mas bilangnya besanane padang bayi ada nama tak Kak Mas mustaka ini apolo ngareng gendang sarang panjenengan seorang tak langkong dek Pak Sutomo ben Ibu Juina minta aing ane kak eka tambe tina juni kamon gila posang dek orang laki Bambang Priabondo kak emas Esaria Saryaki gua lanyo eka emak tinaju sing kok mulai kadung neser ka orang laki tak tero ka orang laki lain sebuda itunya nikah perak mantan anyar nikah Suhal Fahmi nikah sederi Magelang nikah pada eka dito mana Bambang Priabondo nikah sobung nikah tinaju nikah niman berak saya bodoh mulai lagi padang bayi ada nama tak Kak Mas kapuruna kaula si apolo ngaring gendang lima orang tak senengnya bilang abas salerana Kak Mas ngiring mana Kak Mas turut tiring gendang rasa tak terlalu kaulah si akad tuh
orang laki tak langkong dek Pak Sutomo Nika Suhal Fahmi mulai sediri Magelang Nika mantan Karamu anyar sandal nyonya ke emas sandal kau dengannya plong rengganda emas kamu saibu orang yang satunya ke emas tak nyapok kapan jenengan seto ya emas tentang beri ampun Lo tak langkong dek Pak kali pun botes kok satunya ke emas tak kira nyapok kapan jenengan seto ngereng segan Nika mantan anyar rapor ngirim Nika Sakalangkong udah Suhal Fahmi dari Magelang Sakalangkong Nika kiriman epon Juken Hosaima Nika mantan bini Nika Sakalangkong Alek Fahmi mak ampun ngire merenjang tantone mak pangantane orang janda sakalan kang mak papa ring janda kalau moji terpada ajudu pasti panganten Ini kamu disek aku orang banget tetap nak balik Ngiring dek Pak Kalebun Alek Muhammad Saini Etara Lomku Lu edime dengan Pak Kalebun sayitun kau lekaro kasalerana remu leja kerang apon seta depan ngereng ongga Pak Kalebun ngereng ongga ate karang ate deangkan ngereng pernah ongga Pak Kalebun sayitun Ngiring emote pun hati naju Todus ka Pak Kalebun betes Nika Alek Muhammad Saini Nika bade emo Momone nang gelek tegal saumpama panjenengan tak nemu oroban ngibar rokok panjenengan Pak Kalebun Wah Mbak Kalebun dinaju Beni tak can sianona nih kaki moro pese sekini iku Tigel Pak Kalebun ceni kini nih kacan sianona Tila Pak Kalebun sayitun tantane mak sponsor rekan power sering melejak mulai dulu panjenengan seekangan dalam ate kau rasa tak kuat rajanda Kalangkong dek kak satu moni katuan rumana Kalangkong lek Kalebun Nika Kalebun betes Nika Alek Ahmad Saini Nika Sakalangkong Lamunnya
kon nemu tante tak kira pada regenteng karese ganteng pacar kaula ngiring ponakan emas pak mang kepanjenengan ndak mustaka ini kak emas roti ponaring genteng kak emas bawang berambodo ngiring benake moti naju bang Brambondo subung ika dinto Saraka sarana obi manis kamas jangan daunan karingatan karpakaran dalam hati mustaka ini rasa nangis yang bajangan kamas esangku panjangan kamas Pak Sutomo tato arasa kelaran ke arah kanan bawares naik walanya ya ada semua panjenengan pun tak gelem apa saka emas mereka dalam hati kau dah rasa tak aku bermamun tak teka emas pun tak teka tak cemburu ngana mustaka ini kita renggatan tak cemburu ngana ini kali nih mani Kak emas beni bang Brambondo nikah tinaju nikah niman ki bursiung ke nikah sapanya niman kok aru asa ngajo kasen kok lanyo katibon apa tinaju tila ada pak kaya ketan pas budak berak lanyo engki tinaju karena nikah mana bisa saya ket nikah cak epon beli rojo ke putra naik wah cak torong kok nolongnya saja lanyo mulai tak pate kaso bagi sekalian lanyo bo mana bisa sampean ki pojur nikah sekunda pas ele beti nikah beniman nikah tak usah apa-apa boleh bung agam bermanyak emas hanya mah ketilaan renggenteng tak ngedot tajung kau lengakan tak nyaman sepek kere cuma panjenengan sore
emot tinaju ajunan kak dinto wana kelek se emot tak de emot mana bebang bang Priamondo subung ikak dinto tinaju perak senengku topeng ini karukun pawaras nih ka sebanyak nih ka budak iya doon nih ka Pun apa kok? Buat bareng maralanyo. Apa? Mau ada gelak putan kau lese main mut apa tina? Yang ajunan kak dinto tak ada emo. Tak kan lanyo cak lanyo. Ada kabudan banyak orang lanyo. Eki berdepan apa? Todus kau orang pas ingat. Bo eki karena wana nak gelak putan kau leti naju siampun main mut. Mam nabi perak orang saya nonton nih kata apa napa? Saya kata dus nih Pak Kalibun Zaini, Pak Kalibun betes nih kata naju. Ongke de ajunan nih ke ampon maimut, kek ajunan kak dinto tak de emot tinaju. Arah gelak banyak orang ya lanyo. Bo ki karena ajunan kak dinto ampon posang kas kemeng nakek nih kang. Iya tina lanyo. Ban pokok cek cacaan lanyo. Mayuk laban sengkok ngantos. Ya rarabuna kak emas Mustaqorojo lanyo. Oh eki ngereng ngantos timin Prabu Mustaqorojo nih kan pun dimana pun dek kapotret tinaju. Kapotren namoto kowe nih Arya mak cek sepenar dek makan oringan Arya lanyo nyo ya, aduh kuste badapan apa acapis beten golet kuste iya engkau depak dek enak nyo Arya parlo kadina juna be nak kamu stokowen nih ruwan Eki mana bitina juga di tombode eka par kapotren bude kamar Eki mik tate dung cegei nyo cegei Eki tinaju postokoweni kak dinto bede taritan epon nyo bude taritan sengkong kamas Mustaqorojo ya nyo Eki leres debu epon aduh ya nyo sengak ben ya nyo Kamas Mustaqorojo ya muntah salah nyo Arya tak apik pule pas mukul nyo Eki tak kira cacakan kulo nih kan iya dinang kok entar aja nyo yo Eki ya toren Kamas ring seganteng Mustaqorojo Mustaqowene aja bisa mas lek Mustaqowene
mak ropana bekna bedina cik cember saya le. Kak Mas, pun apa kala susah, pun apa kala arekong. Kakak Mas Rabu, dek kamar kaputrina mustoko wene, pula beda parlo Kak Mas. Dek mustoko wene, cara ria dek. Engkau atanya akak bekna. Beengak, bekna le. Ledukur sengkok ben bekna sepaterin pantu beengak. Aduh Kak Mas, aduh mata engak Kak Mas. Engak keng sayang Kak Mas mustoko ini. Jek sekam benda termeter bedeka. Elah bentuk karena Kak Mas. Bagus. Nyamana bekna raja ate. Mun engak le engkok setia. Males sakamat yana leluhur sengkok benbe. Nah, apa wen setuju? Aduh engki Kak Mas, setuju Kak Mas. Pun apa Kak Mas? Kak dinto Kak angkui mangkat dek orang-orang pandebe Kak Mas. Oh benih marajuri ya le. Benih marajuri ya. Engkok lah minta petotu dek paman pendito resinoto. Arya setong bebinik. Ya ada tepak dek kabek. Nah. Apa sakira nabek namonero soro ben kok gelem? Apa Kak Mas? Estona Kak Mas. Ajunan Kak Mas cuma sataretan dua-duaan. Asur apa sira pule Kak Mas? Iya cara jeri ya boleh. Arya tepak Arya be natang taretan. Desi satia be na entar de ka orang pandebe cuk pakari orang pandebe gini be. Kak Mas. Mana pika-pika dinto Kak Mas. Mustoko wene tak nolak debu Kak Mas. Cuma Kak Mas mustoko wene nyuna ada ajuna puji epon malar mandir parina salamet teka hajat Kak Mas. Iya. Oh iya, engkau amuji dek kabut dalek. Tak tedu ngangkok malar mandir teka hajat bekna parina salamet. Tuh Kak Mas. Mana bika tiga dinto Kak Mas. Mustoko wene pamit dek Kak Mas. Nyona rela epon Kak Mas. Oh iya lah marah. Lanyo. Bareng Nyo, dua nyo, pon nyo. tinaju bedepon apa tinaju? Nyo. Engkok narima pakon Kak Gusing kok mate orang pandebon kok. Sengak ya nyo. Kengak engkok nyo unaki dak katiba jeket salamet nyo. Mbak Engki ya tore tinaju. Ajunan Kak Dito sanajan orang bebinik mentermo kemenangan nang paparangan. Kiri ya tore tinaju. Jadi mon cara jeria mayu bekna bereng deki bekna masuk ke karaton sengkok engkok terus sasanan ya. Engki kiri Ayo ya tore ayo Kak tinaju. ayo pamit Kak Mas. Iya. Salamet lek. Ayo makan. Pamitan betul kau udah Guste. Kaku nyerek tinaju. Iya. Tak salamet bekna orang pandebe. Bekna andi otang dek ka orang mani mantoko. Andi otang pate mesti nyerapate. Dadi satya engkok ngantos sak alik mustoko ini nengen-nenga ekaraton nyokona dia tang taretan ro. Narima pakon dari Kak Mas Mustoko Rojo. Kanggo sengkok area mate orang-orang pandebu. Pas berema sengkok ria. Ya sengkok beten bebine. Dining orang pandebe sataretan kek lalake ben pada prajurit kabeh. Masa iya sengkok pas bisa menang dak ka orang pandebe. Mak mangke Kak Mas Mustoko Rojo.
Yo mandi taretan setong kebina singko. Pas ere la agi singko kanggo mate ring pancoba pas muremang kok ria. Iya tapi cara ria boy. Satembengah masuk dek koring pancoba engkok pate jadi nyaman engkok ater pate dek koring pancoba lebih bagus cara ria ya. Area alas lebih aja. Lagi nang kok masuk agak alas nyonan peto duduk kaki bejoget pola-pola tengok bisa coba kok masuk apa ini ampun namus tokoen masuk dek ke alas abekna ka angkui nyon petodu dek kati bejoget melana bektona bedeneng dalam alas mustakoen ni pikiran nyetong lagi dek kati bejoget aman nenggung puja semedi aman nonggal gusti lan kaula manyetong pikiran asan deket soko nungkel nyok endak kaki bejoget yang hari malam tiba mustaka wene nyok ona tolong gusti nyok ona tolong di ajunan katipun apa cara epon mustaka wene saya bisa mata ada orang pancoba oke mata orang pancoba nyona tigel guste guste Ayeuna sengkok elang tahu apa maksud tebekna beudekeun dengan dina nyeto ge bekeran dengan alas raja dina ngarte sengkok ge cuma saat saja beri beuna eko caki setong bebini cuma narima otosan dari taretan beuna ya Arya Mustaqorojo beuna ko tuh tahu kakuatin ring orang pandebe ring orang ngabertaku mono apa beuna mampu apa beuna sanggup yantara Yudhistira sampai Sadewa Siralema apa ipele salah setongnya si kema beuna si sanggup Arya tak mungkin beuna bisa cuma saat saja beri nuruti singko apa pamintana beuna nuruti singko apa seeka puto kalaben manikman toko atas parnyona beuna diri ya eka pule beuna ben singko jeleren kaangkui tekanan males leluhur beuna de orang pandebe ge saat sadi beuna ben singko iyo be wujud teu sabab berina salaki beuna roba bini kan tajiria Arya kaangkui males otak beda ring orang pandebe Arya tak mungkin ge teti saat saja kalau ben singko beuna iyo be robeuna dek kasetong robe kasatria sederi madigondo iyo be robeuna dek karobeuna buru koyo kocok teti tare maya ayo ger mostoko we Bismillahirrahmanirrahim langsung niat akan barang aji malik rupo tekolas si marang saliro ya wujud mostoko ini malih rupa marang wujud Gatot Kaca soka lelan hup ciet
Jeria beunana awujud asalen robelake awujud Gatot Kaca. Teu saat sadia dia koraki beun peuteunna beun. Maan lebeuna kemampuan otak kajunil naria pada setara kalabeun Gatot Kaca sebeudeuh imati gondo. Beuneu si anak setong ilmu aji-aji Ongkokusumo. Teu ditarema yeuna ya. Ya aji Ongkokusumo. Angsana raga malih. Ya Gatot Kaca. Hup. Iya. Gatot Kaca teu satia beunara aja culuk Gatot Kaca area ukuran ilmuna tengki setara kalabeun kakuateunna Purbaya Gatot Kaca emang digondok tapi beuneu kangge males tak bisa ya ada angle beuti langsung mate ering oreng panteu area tak mungkin celeureun setong peto tuduk kabeuna tadeu lain ieu area entara beuneu ka kamar kapotren Madukar ini sak si kocak aki deui jeung obeuna otabe maceudi dari Gatot Kaca si anyama Drupadi Arya si ibri kaparcajeun kalabeun reng-oreng pandeu neku setong cimat dari anak pandeu Arya arupa aki cimat Kalimasada teu celeureunna kala beuneu cimat Kalimasada jiri mun la cimat Kalimasada area beude tanang abeuna area reng-oreng pandeu sabab abeuna gempang kangku ipate otabe ipatade teu jiriana mun kalabeun yadpin langsung area tak mungkin beunang celeureun menang tapi kala pangabesar reng-oreng pandeu puru beunang bisa mate reng-oreng pandeu cuma jirian beudeuh setong ponena kangkui celeureun beunang area ceuje teu sampe beunang norotin nafsu akal labeuna sanajan beunang aroba lake abeuten lake aropa lake sebeudeuh idelem atena beunang area pakun mustaka wening teu jaga nafsuna sederi peuteun mustaka wening jiria mun tak bisa beunang ajeun kenjadieuna bektona beunang teuting Gatot Kaca gendina tang ojak singko abelia kasal mula singko ger Gatot Kaca hup cia sega ger matoro singko ger coba ka beunang ger Mak Sengko laju robo mararia ben ponena tang suara laju auba ben sanya tanah Sengko parobo Purbaya Gatot Kaca iya area tong tetong ajeun kang kui Sengko bisa mate orang pandeu tapi kakuateunna orang pandeu area beundeung ejimat Kalimasada arep pongpong Sengko satea orang-orang pandeu ke lalake lapade tade abdi candi Saptawarga dadi satia Sengko terus abeuyeuh kamar kapotrenna ya arep Drupadi
aramak sekar pelian geding kuning malate apa pangarep kaula tretan tak sakalian tak ingki terone ngata panggi boleh tapanggi apa boleh ya to Kak Semar Kak Pasir aduh tika bodoh Kak bule bang Priambodo Kak nan dalem angci pada kasakan kenapa dalem madena tika norok bule gitu bule rasanya genggu nagaro samakin juga mungkin aduh todus di dalem todus leres todus ada orang nih kok todus dek bapak je pun lakona nih kok juga bapak kepala desa betus bapak sini angki todus ka bapak Sayyidun keruah laras mada kada para nyeting minyak kada para nyeting minyak kan dilena epa malah pangapora dak tretan sebanyak kau lengator cang Todustin maden aja dus todus namung di dalam din nak anak naki bekapi bulan mau lako nih kugian oh dalam Petrok garing Dalam berapa ayo bek narok sengkok dong Bokau ulah nora panjenengan. iya Satyaki ya Ratin Priambodo bedai kamu. Arya bedina Iki takon ayo diangkat dong ketukani sareng Ratin mah. iya tak kira Pangepora kaula pangepora Pak Sutomo menapi pada katalaan semulja cakan cakaula rukun pawaras rukun pawaras lain ngireng ratin ngireng sareng kaula lepetes menapi bener kesalahan kaula nyuwun sampura terpada ojen panemur mun samaken tertade male pergi boleh lupa paparekeun tretan daripada lanjeng umur ngale pada tapang ki boleh tapang ki ayo le
Ayo lek nol singkok. Mayu ale ale singkok le. Mayu benanuro singkok. Mayu benangireng ratin. Mayu benangireng ratin le. Malam minggu deh, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan di pasar dasu. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia dijatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut meluap, cinta pun ayu ale nur ale kering mayu benan nur sengko ale segenteng ale nur sengko yang ramah dalam betani tertak manggil alangan apa untuk salaman sampai ton. Ma, apa? Lek geluk nangis mana ngimingkeng mak. Dek emak mulai gila bentong. Hah? Mak bui. Boh. Arah apa lek? Dek emak mulai geluk mana? Katina apa dek? Katina apa dek? Bui. Engkau mulai tak gila. ngerti je dong. Lek, arah apa benar? Boh, mulai gila saya capuk penyakit stroke benar. Dek emak Meka. Oh, tak ada emik ke mah? Tahu? Iya lek, benar aku emik ya. Iya. Guru tak pandai kui ini kata bisa. Oh, jadi montak panekui emek. Tak amunyi. Oh, tak amunyi. Teka amunyi parcuma. Iya. Meneguk mek amunyi tak kare amunyi. Mak saling pakai ludak kan. Astagfirullahaladzim. Oh, tak langkong dinai gul. Aduh. Sambil Pak Suto mau pangarte nabi to kau udah kaluar ya pakai dalam gini kak. Iya ring dapur kia. Lah tahu jok kok keluar. Mak masuk ke dalam. Nggak tak langkung na karim dapur les belas. Jadi mau tepak kalam bui top kirim mati ke dalam. Tidak buka ya pakai dalam tas salep. Arya siapa jong mak aja sebut. Asep sa. Kene kayaknya Mahmat. Lawanan mati naik kenangan naik mat. Ah, Gua tak tahu artinya apa. apa? Ria bodoh artinya lek. Apa? Rato, Aduh, betina Ahmad. kentok. Dadi Ahmad jadi ratu na kentok. Dadi karet, dari ada rato kan. Iya. Pas rato nagari kan. Ben tahu jong Edina pakarangan siapa? Gua tahu nih gua kenapa? Oh, Edina pakarangan Bapak Sutomo. Oh, tuan rumah. Oneng gua Bapak tuan rumah. Kasmana tuan rumah oneng gua. Siapa? Si Comoy. Tomo, Si Comoy wangi di nengkok. Benih secomo jong. Tasira. Sutomo. Oh, Sucomo. Karena sengkok Bung Tomo sing pahlawan selambok. Dia tahu apa pahlawan. Perjuangan. Perjuangan. Iya, Apa? perjuangan zaman G3 SBKI. Oh, itu dia dia. Jarwa Sutomo. Arya Sutomo. Ada Sujomo. Lain. Di Sujomo re tak pati mandi jo. Apa na tak pati mandi? Nje mandi jong. Jiria tangkan calambo. Jiria jong jeng bila tero kacuku ajem kok mak tero cuku ajem. Macan Katina apa? Ih nyambelia kiben kok comara jong.
Iya, jari aku cak Sutomo Comara. Aja juluk si Camara. Kene aja juluk. Iya. Leoneng Karejena Bapak Sutomo. Ampun. Kena Apa tuh? ke tangke kena. Iya. Son mahkota sing mulya Bapak Sajidun. Iya. Wadi mahkota bedo. Iya. Apa boleh itu? Soteng ngapa pewaras rekod bodo. Iya. Topeng rukun pewaras bodo. Bodoh. Sisi yang gila. Iya, apa kang dong? Ojen. Manter. Manter tak nang ke lapu. Bu. Aduh, Pak Jom. Ari saya Comara deteng. Saya Comara deteng nih kak. Kau udah buru oneng. Apa nah? Detireng Pak Sutomo Kak Dinto maka. Aduh. Benar bodoh dia. Elu gelu. Mingguan kok. Mingguan. Aku bertengkorak. Aduh, mak iya ku. Aku bertengkorak mah. Iya. Saya kembar tengkorak. Gunung guna Pak Sutomo ya bisa nareng jebo. Kenapa mah? Pundi masih. Oh, apa saja. Iya, tahu bisa jebo. Artinya apa? Tengdima masih wah. Tengdima. Kama bisa nama? Reng jebo, reng Magelang jo. Oh, Magelang. Iya. Magelang nih biasanya bisa coba aja. Iya, non sayu Pak. Pak Antang siapa gila roh? Bapak Halil. Bapak Halil. Yang datangnya dari kota Magelang. Ane kata non. Pulo niku non sayu nggih. Pundi mas? Pulo niki non 8.000. Apa iku arti? Regane pundi mas niki 8.000. 8.000 situ. Nggih. Sak mriki 8.000. Nang omah iku petang 500. Oh nggih. Alhamdulillah. Ya somong Jawa kabeh nang kene nggih. Hoyo. Padha wae. Padha ae wong Magelang nggih. Non sewu. Sing awakmu mriki. Siji ae. Nggih. Ring dobo detine kagak tanggen aku rapi dobo. Aku rapopo. Nyanyi pangantan naring laki dan nyamana suami tercinta dari Iya. Lek sak mriki kula I love you. Jangan silake. Sebine aku rapopo, aku. Masa tengah orati benring jobo. Iya. Satya reng Pak Sutomo nang engkok ben mbek nang ayu hibur. Hiburan dan apa nih kak? Kengseng kok tak nang ngalik reng tuana Pak Sutomo. Pasir. Pak Supaat. Tak nang ngalik kok yo. Mangker. Ya Allah. Kan suruh wadu aboy Pak Sutomo mah. Marena. Mangker melwa supaat deh iku. Tuh aboy. Kak. Hari-hari Pak Sutomo nang sok banjek benih soro akong kok soro ngidung. Iya. Mentak tahu ngidung ban nanti mentak yancan ban Pak Sajidun. Ngidung lo. Ngejung. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini, bersama saya, si Kang Petruk Pradoyo. Cih mainga MC. Baik, hadirin Kang bapak-bapak, Larian. ibu-ibu, malam ini akan menghadirkan sebuah artis yang datangnya dari Salopeng bersama Kak Petruk. Hadirin akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Menunggu. Jika bisa ama. Biasa deting disak gelun artis. Iya. Dari kantongan. Iya. Inilah para hadirin yang namanya Petruk akan bernyanyi di panggung ini. Dialah Petruk.
artis ria tak ajalan ngak aja dia. Ma ajalan mireng-mireng ngak ria. Aneka artisnya samangken mah. Oh, kejut lah. Aing kengak gini kan. Iya. Baik. Baik. Ik. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Derita hidup yang ku alami, kita pernah berjanji. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Selain dirimu kasih, tiada yang lain